Sezonu tohoročných balov otvorili lováre zo Skukujevcoch so Sviatosavským balom a boli hosci i zo Zbačincoch, Berkasova i Sidu. Dneška večer tradicijni ribový bal otrimuje Slovatské kulturno-umetnické društvo u Erdeviku. Po vecej rokoch pauzi za 18. februar bal bude i u Ruskim dome u Šidze. Organizator kulturno-prosvitne društvo Đura Kiš, hrac bude orkestra društva, a uhodnica 500 dinari po osobi. Tradicijni bikićanski bal bude otrimani 25. februara. Srimci rihtaju smačnu večeru, dobroho vina, bohatu tombolu i druženje, društveni baviska, a hrac bude orkestra Mirona Sivča z Ruskog hokerestura. Uhodnica 1000 dinari po osobi. Prijavi treba obezpečiti najpoznejše po 20. februar.